So tutasimama tu hapa. Viatu zangu ziko na maji. Tulinyeshewa kule Kenyatta. Lakini ni sawa tu. So wapi hatutanyeshewa? Ni hapa. Nisimame hapa. Wow. So we are back from Kenyatta Hospital na tuko na mama Irene ama Veronicah. Acha nitoe microphone ndio tuweze kuelewana vizuri, si ndio? Yes, ndio tuweze kusikizana vizuri. So nitwacokereria kuma kuria Kenyatta Hospital. Ugo turenda tumo update niga tumwire what next. Na thengio muno kuri ari othe macontributete, turakinyirie ngirigana, turauna, turathie meri, turauna. And we thank God for that. So just a minute. And ndio tuweze shika mvuta your mic. Very good. Just a minute. Ndio tuweze ku-update. Good. Haya kidogo tu. Haina shida. Haya, mnasikia sasa? Sijui mbona naambiwa tusikiki hata kidogo. Ni mara hato yugwa. Mnatusikia? Mnasikia? Mnatusikia? Okay, sawa. Very good. So naambiwa inakaa ikipotea iko sawa. All right, sawa. Good. So tusalimie tena. Ongea tu au ongea. Nawasalimia tena kwa sababu mmetusaidia sana. Mmeng'ang'ana mpaka ni pesa ya wasi katosha. Sasa matibabu tunaenda kesho. Okay. All right, sawa. Huyo ni Irene, ndiye first born ya huyu mama. Tulikuwa na yeye huko hospitali na pia yeye amefurahia, manake huu ulikuwa mzigo. Unajua ukiwa first born unabeba mzigo wote. Na tumeona dad leo Irene, kabla mama ongee. Tulikuwa na dad leo. Dad amekuwa akiwa support ama imekuwaje? Hapana. Hajakuwa akiwa support. Okay. Juu ameniambia anaishi Kamulu, nikashindwa walitoka na mama Ushago. Alikuwa anaishi huku Kamulu bado. Okay. Huko Kagundo. Okay, sasa mama. Salimia watu. Sasa nimeshukuru, Sauti kwa sauti. Nimeshukuru, nimewasalimia kwa kutoa hii pesa yenu. Kwa mimi. Na nimeshukuru, nimesema Mungu ni mwema. Okay. Utawaambiaje? Nimesema asante. Okay. Mungu amlinde. All right. Sawa. To clarify, nigetha hote gå clarify wega nä tå thire kå rä a Kenyatta National Hospital twakorwo twathie mathaa mangä
na nitukaroka kuo rucio kiroko he report igubataraga kuma kwi ndagitari nigetha tumenye assessment iria ikitwo kana ni njiganu tuhota guthii kuria kwa dentist na ndakiheo program aspa uria gwagithiete hindi yo na nderwo ni ikitwo nginya biopsy na ndĩreciria na result nĩcio imĩte na nĩgetha merwo mathiĩ magethe mbeca ũguo maũndũ maingĩ marĩ meke by gũcemania nao na koguo muthenya wa rũciũ tukaroka kuo rũciũ kĩroko na nĩgetha tũkorwo kũringana na ndatarĩrio nĩ atĩ aĩkorwo failo yake nĩ hingũre na nĩ ekĩtwo biopsy ũguo hatirĩ na ũndũ mũnene tiga gũthi kwĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ekũheo gĩtanda kũrĩ na andũ me mbere yake hihi mangĩgirĩrĩria heo date ya naihenya angĩkorwo case yake nĩ agent to nĩ oiga nĩ araturwo kuri uhuthu ndagitari muige ambĩrĩrwo akorwo case yake nĩ agent na tũtigĩrĩre nĩ aheo gĩtanda probably o wiki ĩno ĩtanathira no kũngĩkinya nĩ gũgĩkorwo na hihi extension kidogo depending na andũ arĩa mabangĩirwo surgery ndĩreciria nĩ ũkorwo akĩheo a later date no nginya tũkorwo tũkĩrũmĩrĩra nginya tũtigĩrĩre maũndũ maya mothe nĩ marĩkĩrĩra na njĩra njega na thutha ũcio no tũgũcoka ningĩ tũkĩ-update kuma hau uria hihi kana nĩ kwempa mũirĩtu ũyũ agĩe na kawĩra nĩgetha hihi akĩhota gũteithia yangi kana nĩ atĩa tũgwĩka nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre no kwa ihinda rĩrĩ kĩndũ kĩrĩa twĩna bata nakĩo mũno nĩ gũtigĩrĩra growth ĩno ya mam ĩno nĩ yahota gũkorwo ĩkĩrengwo na twĩna gĩkeno tondũ tũrendaga ciringi 100 nĩgetha ũndũ ũcio wĩkĩke na tũhotete kuona makĩria ma ciringi 200 na koguo korwo growth ĩno ya mamu yahota kũrengwo ahote kwĩinũkĩra gĩcagi athiĩ na mbere na mũtũrĩre kĩu nĩkĩo tũngĩenda mũno nĩgetha atige gũtuĩka mũrigo mũnene harĩ mũirĩtu ũyũ wake first born ũrĩa nake tũrerirwo nĩ agũaga na to ũguo tu ningĩ tũrakĩrio ndangĩatũma thĩna tũigana ona twa mwĩrĩ ũguo nake nĩ egũcoka tũgĩaranĩrie na ndagĩtarĩ tũmenye condition hiyo ingĩhota gũtreatwo atĩa kana ingĩhota kũmanage atĩa na Ngai nĩ egũteithia maũndũ mothe ũguo tũkamba kũrũgamia mawĩra mothe ona rũciũ kĩroko ndikamba kũingĩra wabici tũkamba kũroka Kenyatta National Hospital tũtigĩrĩre maũndũ mothe nĩ mambĩrĩria gũcekwo immediately na ngacoka heane update ya kũrĩa tũkinyĩte kĩrĩa gĩtũmaga tũheane update ici nĩ tondũ kĩgĩna kĩa mũingĩ no nginya gĩkorwo gĩa-accountwo wega na kũmenyekana maũndũ harĩa makinyĩte tondũ nĩ andũ makĩrutĩte mbeca so by mũthenya wa rũciũ rũcinĩ nĩ tũkaroka kũrĩa Kenyatta na nĩ ngahota kũmũ nigetha ndĩmwĩre ndagĩtarĩ oiga atĩa nĩ ekũingĩra thieta kiumia gĩkĩ kana next week nĩ ekũhota kũheo gĩtanda no njĩrirwo tondũ mena NHIF nĩ ĩgakĩrorwo wega nĩgetha tũmenye NHIF we kũrũgamĩrĩra kĩ no ĩhote kũrũgamĩrĩra bill ĩno yothe kana ĩkũrũgamĩrĩra gĩtanda gĩgike nĩ tũkũhota nĩkĩo tũra choose Kenyatta tondũ Kenyatta NHIF no ĩhote kũrũgamĩrĩra kĩndũ kĩnene gũkĩra thibitarĩ private no nĩ tũgũkĩrora circumstances cia nginya ũrigitani nĩgetha tũmenye ũkũhota gũtĩkwo serious atĩa kwa ihinda rĩigana atĩa na maũndũ marĩa mangĩ mothe megũkorwo magĩbatarania kuma kũrĩ mam nĩ ngũkorwo ngĩmũ update by rũciũ nĩgetha tũkĩmenye the way forward ũguo tũkaroka Kenyatta gũtirĩ ũndũ gakamba kũhanĩka rũcinĩ tũtathiĩte Kenyatta na nĩgetha tũmenyithio kuma hau maũndũ megũkorwo maikaire atĩa so mũthiĩ na mbere na gũkirĩrĩria niĩ no ngũthiĩ na mbere na kũmũ update nĩgetha mũtumia ũyũ atuĩke wa kũhona atia Gĩkũyũ na tũroigire tũrĩteithagia beyond tondũ ithuĩ tũrĩ a Kenya ũguo tũrateithia a Kenya wenzetu ũguo inyuĩ ũrutĩte ndururu yaku we uheanĩte kanyamũ gaku Ngai witũ arokũrathima kũhe kĩndũ na kĩngĩ ndũkanage na mĩrimũ ĩrothama gwaku we wĩ mũrwaru Ngai witũ arokũhonia we ũrarutire na wĩ mũrwaru na wĩ gĩtanda-inĩ Ngai witũ arokũhonia twĩtĩkire gũteithagia ũguo mũrekire mũthenya wa ira ona tũtekũrora ũkabira tũkorwo tũrĩ a Kenya atĩ wona ndathiĩ kwa Baruya ndathiĩ na kũguothe tũgatuĩka gũteithia na nĩgetha Ngai witũ Ngai twendete twĩ kĩndũ kĩmwe Ngai atuonaga tũrĩ andũ amwe ona tigane ateti no teti tũtigithũkanagia niĩ nĩ njũĩ no tũhote kũruta project nyingĩ ta ici ona andũ matarĩ arangũnjire ithuĩ tũraria sawa so thank you so much Veronicah unaitwa mama Irene Irene pia usife moyo sawa najua umekuwa na jukumu unajua kukaa na mamako na kanyumba kenye unakaa na mamako ni 2x4 na by the way mnatosheana unajua ni vizuri kuongea ukweli hebu ambia watu mnatosheanga sasa mam wewe unajua gaka kanyumba unakasikia aje mnavinyana tu yani ni Mungu tu yani si ati usingizi mingi kidogo tu uamke cheka tu hapo unaishi 2x4 wewe unacheka na unajua gaka kanyumba venye kana toshana hata
Hata sasa nikakwambia unifungulie uwezi itikia. Juu kila kitu iko mahali pamoja. Juu ni kadogo sana, lakini Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Mungu wako, Mungu ni mwaminifu na ata create njia. Maana ndio maana labda alifungua hizi milango angalau pia ndio ujue baraka zimeanza kuingia nyumbani. Imagine mtazamaji kuishi 2x4. Acha ile tunasikia 10x10. Nyumba inatoshea tu kitanda. Sasa vitu za mama zote za mama zimewekwa mahali pamoja, za mtoto wake zimewekwa hapo, na bado hii nyumba bado iko na watoto wengine wawili. Imagine. Hata nyinyi mnachekelea nyumba kenu. Sijali baba. Unaona ukipona, nafikiri kila kitu itakuwa sawa. Si ndio? So nyinyi msijali. Watoto wako wapi? Wako huko? Okay. So sawa. Thank you muno fans a Farothi wa Thayo TV, nyu muri andu agoro, nyu muri andu power. Herugano garaniro ucio ro muthuri ule ndirokite. Imagine, yani nyinyi mmeona Mungu. Yani nilikuja kufanya story ya mtu mwingine, lakini Mungu alitaka muanze. Umeona Mungu ametenda. Watu wametoa, wengine hata hawana pesa. Waliamua tu kukutolea juu wameona hali yako. Utawaambiaje? Nimesema ni asante. Mungu amuongeleshe. Ebu ambie, unajua jana mlikuwa na ni kama hata mko na hasira. Leo mmechangamka mpaka Irene leo mpaka anacheka. Jana nilikuwa namuuliza kitu ananiambia, si nimekuambia si. Kidogo naongea kidogo. Ebu waongelesha Kikamba kidogo uambie wabarikiwe na lugha yenu. Ni mwani useo. Adimai kila mundu wole wisa umsembesa na ngoja yakwenda. Kaya mwalimu ni mwongelela ingi. Kondo jana. Nanga yumba maneno. Kala msembesa. Ebu ambie shida yako ni gani na Kikamba? Adena wa kwa nongo wa Gloti. Yeye kaleta ni familia hiba. Dizeni kondini kita balandonya. Ala emelera nembesa na nati Kenyatta ne wandika malembesa ndio kana sio. Nanga inde bingu yenzi ya. Eno bingu yenzi ya ko ndo wakwa. Nuni nengwe Kenyatta ndika malembesa matuko 10 anasioka. Wow, thank you so much. So nashukuru Mungu kuwaona mkiwa na furaha. Kwa sababu unajua nimeongea na jirani wenye wako hapa nje. Wakaniambia walikuwa wanashindwa watawasaidia aje. Wengine walikuwa na watch TV yangu lakini hawakuwahi jua watanifikia aje. So siku yenu ilifika. So mama utasaidika, na ukisaidika tutakuwa bado kwa process ya mwenye nilikuwa nimekuja kuona anaitwa Mboro. Unajua yeye pia kuna kitu inafaa kukatwa hapa. Inaitwa niliambiwa hiyo nini inaitwa ugonjwa inaitwa hernia. So tukisha kushughulikia pia tutaingia kwako. Tukisha kushughulikia tutaingia kwake, bado tumshughulikie. Nilikuwa nimefanya story yake, watu wataiona kwa TV yetu, pia yeye tumsaidie, na Mungu ni mwaminifu. Kila kitu itakuwa sawa. So thank you so much roreria Farothi wa Thayo TV, inye muri andu agoro ndimwendete muno makiria. Thank you ndio wa gwitikira kunyitirira family no. Ngai witu murathime mutikanage. Ndimwendete muno. Thank you ni kurugama na family no. Turahotire kuona more than 230,000 and we thank God tondu ona no irathie na mbere na gutumwo na Ngai ni aguteithia. Growth ino ni kurengwo ni gucoka gicagi muiritu wake nake ni gutigwo guku athie na mbere na muturire mwiga tumuigire kawira mwiga turihire mwana ucio wake cukuru no tukumurihira mwiga tu boost mamu nake hota kurihira acio me cukuru ni njui thukuru no we koragwo ri murigo uria munene muno makiria na actually murigo uria muritu ukoragwo ri cukuru. So we uratapire kirathimo kuri family ino Ngai akwenda muno makiria. Mwiretu huyo unaweza tuambie ulisema shida yako hasa ni gani? Na usione aibu, ambia watu. Acha kucheka. Ni tu sikuzaliwa hivyo. Ukuzaliwa hivyo? So shida yake ni gani? Ama mama unaijua, unaweza tuelezea? Shida yake amefanya standard 8 na akapewa success. Na amepewa success, amefanya kuanguka. Alipewa success akaanguka. Alipewa success na nani? Mtu mwingine. Wait a minute. Alifanya class 8 akapewa success. After kupewa success hapo ndio alianza kuanguka. Mumewahi enda kwa mhubiri yote? Alafu
ameambiwa ni sister wake. Hebu nisomeshe, akakataa. Akakataa na huwa akashoma. Akashoma jioni, usiku nimesema ameanguka. Akianguka saa moja. Kitu kinaanza saa mpaka hiyo success unamaanisha success gani? Ile kadi. Ile kadi. Ndio Irene? Ulipewa kadi na mtu shida ikaingilia hapo? Kazi ni yake. Kazi ni yake. Na mbona mlificha hii kitu jana? Si mungesema tu? Huwa akanyamaza. Sasa yeye alirudi kukuambia baadaye? Akaambiwa, akapewa success. Baada kupewa success. Usiku amepewa saa 2, saa 1 za usiku. Na saa 4 za jioni kaanza kuanguka. Kutoka wakati huu hadi sasa hajawahi pata usaidizi. Kwa hivyo shida yake hata si mambo inahusiana na magonjwa ama nini. Shida ilitoka hapo. Anafanya mtihani akapita. Ongea kwa sauti kidogo. 300 na iko pesa inaama. Babake akasema mimi sina pesa. Akakaanga. Badala ya miaka 2 amepata mimba. Akasia wa mtoto. Na akaana mtoto wake mpaka akamaliza shule. Mtoto ametoka shule, amempeleka nasali, amempeleka standard 1 mpaka 80. Sasa okay. So mtoto wake bado akasaia kwa form 2. Okay. So sijui inaweza waletea mhubiri aweze labda kumfanyia deliverance. Mimi nimeenda deliverance. Nimetoka deliverance. Nimeenda TCA group. Okay. Lakini ungetaka afanyiwe deliverance? Na huyo akaanga huko. Wasi waende nyumbani. Kwa sababu ya hiyo maneno. So Irene, ungetaka kufanyiwa deliverance ili uone kama hiyo maneno ya kwa sababu unajua nini hizo hii kuanguka inakuwa demonic. Sijui kama umewahi kuambia hivyo. These are things that zinaweza fanywa deliverance na ziishe. Haikuange kawaida, kuanguka si kawaida. Si ndio Irene? Hapo awali ulikuwa unaanguka mapema, kitambo. Au uko unaanguka? Okay. Haya, sawa. So tutashughulikia hiyo maneno na ni vizuri mama umetaja. Afadhali hivyo umetaja ndio tuwake na mhubiri pia aweze kufanyiwa deliverance na najua kila kitu itakuwa sawa. Sawa Irene. Huenda maisha yako itabadilika pia. Alafu mama akishafanyiwa surgery ya hii growth tukuje tushughulikie, useme ile kazi unataka. Tukishakuwekea kazi si utakuwa ukisupport mama. Alafu pia tuangalie kama kutapatikana kitu tuweze kuongezea mtoto wako mwenye ako shule na mam pia tuweze kuboost. Si umesema kuna watoto 2 shule? Tuweze kukuboost na kitu tulipe shule at least maneno ikuwe sawa. So nita update kila kitu kesho after tumeenda hospitali, lakini yeye nitaongea na mhubiri aweze kumshughulikia afanyiwe deliverance. Hii kitu inaweza isha mara moja. Kwani nini Mungu hawezi? Kama Mungu alifanya tujuane na nyinyi, hiyo ndio haitaisha. Maybe hii ndio tunaita wakati wa Mungu ukifika. Wakati wa Mungu ukifika, kila kitu inaanza kubadilika. So you never know. Maybe that was the reason as to why niliwapata. Labda nilikuja nikifikiria nashughulikia huyo mzee, lakini kumbe kuna mahali Mungu alitaka kwanza niingie ndio msaidike nyinyi watu wawili. Maana nyinyi wawili mna shida. So I'm more than happy. Nafikiri unaenda kanisa? Irene? Unaenda kanisa? Haya ni sawa. Lakini mtashughulikiwa, hata mama pia wewe utaombewa. Maana huenda hata hii growth. Unajua hizi vitu you never know. Hata hiyo growth labda kuna mtu tu alikuonea tu hivyo. You never know. So pia mtaombewa na Mungu atawakomboa. So wacha tushukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye alifanya tujuane na nyinyi
tuzidi kumshukuru na pia tuzidi kuombea watu wenye wamewa support, maana pia wengine wao wako na mashida, na tuwaombee pia kila mtu mahali alipo, Mungu aweze kumtembelea kama vile ali make sure mumeshughulikiwa kabla ya yule mwenye nilikuwa nakuja kushughulikia. So pia hawa wanatazama, Mungu ahakikishe kuna mtu atakuwa anaenda mahali apite kwake ile shida alikuwa nayo iishe, kwa sababu Mungu atakuwa amepanga hivyo. Mungu atume Destiny Connector kwa watu wote pia wenye wa support. Sawa sawa. So thank you so much. God bless you, na mzidi kutumikia huyu Mungu, na nafikiri ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya kwa hii familia. So thank you so much and God bless you. Okay, asante.